Kāti, kei te ranga haua tonutia te tāhaitanga o te mere pounamu a te poropiti o Parihaka, ara a te whiti o Rongomai. Heoi, he whakatūpato kua puta ki te tangata, ki ngā tāngata rānei, nā rātou nei tēnei mahi kai ia i mahi. Ara, ki te kore te taonga nei, e whakahokia ka kino te utu. E noho matārāna te hapori o Parihaka i tēnei wā, i nā kua tata ki te kotahi wiki i nāia nei te mere paunamu a tō rātou poropiti e ngaro ana. Heoi, kei roto pea i ngā tikanga Māori te whakatūpato ki te tangata ngā tāngata rānei te taonga i tāhai. Ki au nei whakahokia i mua te matenga o e tehi o tō wāna. Koe nā te ahuatanga, kāre tai ai te pēna. Ko tahi rau mā whitu tau te mere e takoto ana ki te rua kōiwi o te whiti o Rongomai, tētahi o ngā rangatira nui o te pā o Parihaka. Kei te rangahau tonu ngā pirihimana i te kaupapa nei, he oi mā te aro pea ki ngā mahi Māori o mua, e hoki mai ai pea te taonga nei. I ngā wā o mua, ko ngā kei hua kei runga i tēnā taonga ka patungia te tangata, nāna i whānaka. Nō reira, ko te tangata tonu te utu mo e nei momo mahi i ngā tau ki muri. E kore puta tō ihu, e gari ka paru tō ihu, mehe mehe Māori koe. Mehe mehe Pākehā koe, ki te mau koe i ngā Māori, ko tō kiri ka mamai a rātau. Mehe mea, koe i rānu aiho, te mea ka mamai. Ko te wanga i nāia nei, ka hokona pea te taonga ki tā wāhi, ka kore rawa e kitea anō. When somebody steals something of this nature, there's no doubt it will be questioned. And I can't imagine why anybody would take a taonga of such significance if the intention wasn't to pass it on. He whakakaitaringa mako hoki kei te noho i tēnei wā ki te kōhatu whakamaumahara, he oi kei te whakarite te iwi o Parihaka ki te neke i aia, nā runga i ngā āhuatanga o te wā. Mikey Sherman, Te Karere.